abantu no baka weze abantu mande ya maitu makueni county monde masio kiengalimwe mandi engalimwe kuya highway na you it's our turn now olono gakebelane you no kwa manana ito tinya na kenya kimongo mbaino ya mbale ana mazia nundo ini madunduye temone na hizi ndito na ikwe nataka kuna kelele tite kwende zungu da wende abantu mutumbeba nani umatenga abantu kelele ngidanenga mwana nena nangia kitiro neni no mwizo to neiwe nyeta kwa mwene na nyendio kea nundo nyendiwa buyotsu ngako gikwibidaiba onyemwe goki mondo lange amu no biu nenga yeweka ulonge no na kai wandie dibandu banu neke ya zembia ndike nyeyu ndike ndo alitie mazizo la meta wandu enetiwe neta mundu mugoku mundu museo mazizo monde na tie je bangai na ngite balero bandomwe mundu mwa gambia ngai wakwa na mwenye tingai ndi mazizo la meta wandu maseo mazuku nyenetiwe na nizia ita metwele mwetu na kemwana ndike ndo kengengia ata kutenja mbaino kuma wote mubao kazonzweni kitiza ketuke na mabindini kisiochu nicho lawa makuwe na kiyimba mundu oyu uyesijikalini unena paya kwangaba na ketuke ando maitu onde onakalia wandika nyulwandika noba ando onde maandike matote ngalimwe i project la mingi no ngalimwe yuba ketuke kuma 2013 pe project itavela kazonzweni si uitavela mbanje neno nekia last financial year lutete le kwika mbanje tingi nela kwekie yi project ya ikwa uwe ni ukweli ye bandu manene tumeyelo basikali ili umezini kuboa yu ili umezi no lota iweibwa mbaka ni nonie ngavana wa makueni iso anai radio TV na acha Kalonzo leo ndo waika kwa ngavana ngano radio ni kwa kuna Kalonzo ukazi leo ndo waika ukola na kuwe ngavana na ndo mambiti nome kuge ngavana afiki hata Kalonzo tiwo kamba wewoka Kalonzo ni public figure kunga banalika yukana aine no boa Kalonzo nake o gavana atika no mitino na lolo islatimu tebe haleluya ko tine no boa uleke mundu mego cha no eke walu kitimba na eke nzokumo no eke na kitimba yu hiyo ifai makontracta monde ala merina ala tukumama kuweni monde ba mtewe makontracta mama kuweni wote mobao kitiza kazonzweni bayiwe contracta mire kitiza